Mai ke warung Ibu Jero. Ada rujak kuah pindang. Wow. Om Swastiastu, Majang Ring Ratu Idodane Saniwangi yang Kejang, Tiang Made Andi Sudarno Putra ngaturang, Iring Margian Keuripan Puniki Kedasarin Antuk Tipat Pandan dan rujak kuah pindang. Jangan hidup di Bali, di warung Ibu Jero Narayana. Oke, tiang kau ngai rujak nih. Tiang dari tenaga kerja. Ini Sro. No? Nih, Sro. Nih. Ini Ibu Jero. Nih, Uya. Nih, gula pasir. Nih, ceng gula Bali nih. Iya, gula Bali. Gula Bali. Selam-selam manis. Cara buah manggis. Ngajak kacang. Oh, Kabio nih. Udah, flu, panglala. Gediangnya katik nih. Apa? Gediang katik nih. Apa? Nih, ulak-ulak. Tapi mesti kacang. Jangan mesti kacang. Jangan. Oh. Ini apa nih? Kembalian lu Li. Ini lo. Sik. Oh, gula-gula. Hai cewek, Mas Napi. Mas Rujak. Cebo. Nih. Oke, ini buah nih. Ada kedong-dong. Good. Ada jambu. Good. Good. Apa ada nih? Bengkuang. Pengkuang. Apa? Bengkuang. Bengkuang, bukan pengkuang. Kuang apa? Kuah seru. Dan poh nih. Nih poh. Nih poh. Apa enggak? Cen timun nih. Timun nih. Konin makelan. Nih timun. Oh, juga nih. Nih. Tadi mantu cager saya. Nih. Apa Bali dia? Ya kan ada. Tidak agama. Terus dalam agama. Besarnya. Mungkin. Ini besar. Nah. Oke. Aduk-aduk, ngaduk aja nih. Nih ngadukin. Oh. Ini. Wow. Mai ke warung Ibu Jero Narayana. Apa? Cemagi banyak sanyangan. Di Cemagi banyak sanyangan. Tekan Mbok, yang karengnya misir pohon Mbok. Tekan yo. Jangan. Wih. Coba sini kok. Wow, jika nyolet. Nyak jaga lagu. Adi singnya. Adi sing. Sing ada malu kan. Aduh kalah. Gua mampir es jus, jadi mampir Ini es jus. Terus mesti
Es apa? Es buah. Jus sirsa. Es fruit. Es fruit. Semua dah. Wow, sirsa. Mantap. Oke, Sosis. sosis. Jadi nih. Mantap. Ini kan jalan.